CR руу өгчөөч. And here's Cristiano Ronaldo. Гурав тийшмээ It's цогсоо. Cristiano Ronaldo. Ямар амар гол вэ? Only to outfox him by going the other. Very nice. Солгоо хөл яа амар гол боллоо. Such a clever touch. За тэгвэл дээш өгч. За хөлийн гадар хэсгээр гол амжилт гаргаж өгсөндөө. Юу хийчихвээ сая. Үнч татаг бол. Surely that settles it. Oh, a goal of real quality. He made it look ridiculously easy. За таанхуудаа за хараараа энэ амар гол His coolness, Peter, by not getting flustered on хөлийн гадар such a хэсгээр tough skill. эргүүлэлтээр намжуул. And for me, it was controlled perfection. Юу ямар амар гол хийчихвээ. Одоо энэ хардаа